Doris Donya Toto Abuli, Woman Rep Kisii County. Naboigo omoseneto itoko Nyamira County nero nacha noare gaiga seneta njugo chabunore igo mheshimiwa okwana nayo kwana gekora ga story Nyamira omosibati Donya acha nero sengencho korukare ndemanya inene mu mureo korwe radio gocha nande kare mosibati arenge chi campaign nande no twarenge komo bono mheshimiwa tebananya yakorukuru Kisii ngota mashabiki na yaitonsi twateba ngatiga tocha matanga karibu sana mheshimiwa. Ekanisa abantu baminto banyamira chamuge ke omete inwe more mopaka ine taribo nasomete nsaiga kaplong igoni manyete omopaka asole gakia mashabiki ye radio abasani ba dereva wa punda nchomo muroyo igare kondareri chikura ontangasa mpaka elia gocha gosira inasitugete ngabuga nobolimo ngateba liwe liwalo dereva wa pundo yega bono igaroseti obosani oroche no bali na nana ne boss yane nonye kinde omojumbe one saticho lweza wote oyo bono nere twagakorire nere kebagona delete okebiro ata dereva wa punda na achete bwokebiro engakeli okebira ararete iga mashabiki ye radio inuna abantu abaya mbya soko bwate sio mumuroyo iga na tebetie gumanire pia ino musibati Jerusha iri shabiki ndira irare barange iri Naivasha abantu ba Jubilee onte bimbakwani abana bali mogoto mbona abaino wana mwote bumungino no muyabwanje tichiswita ticheto amana mnagane tintene ni seneta ga igegeka umungino ori nkoegware na nere ni mbaite commentary toko eri moiga ne diva etiana na njenjale ngo 5000 to ikiritati etalia ngombe divambe ya mono elio mwiso ga kichiswita ati minto chirega iga ga kitotige gusara abana baiseke ebinto biri bietetu nechingaki oche bangina nkibagosalira abana okonyora goteba kokina sare tu naye nkikiabeke begosara ogosara kuri no gosari ekyagera nchenyi nyolita kana arenge nsaka plong liritogo kore school form 4 igo tu amanyete kara kwa korire form 4 ngobochororo goto naende kwa minetu kikaroma te secondary bantu mbare komina twachaka komine bikundo twachaka go prepare kogende university wana bantu ba minto nonye no mwana omweseke lirio komosara ogochaka komo prepare kobomongina omanya gokonyorera abana gwachaka kumwita njoko moitera naende na kwa mukaribishire asobongina gosenake mongina kiorega iga ogachenchiri chianga sema momo abali mburo kwa ruko bisaba mo minota akorora naende manyama mo mino na bono koiriro mwana wa isaransiri kwa butoire mbore ko kwarorire obokorende kwa yobo private part omwana oli bono takoba otabalinde ndinde oroki boy mambende kwaro kubaba torora bobe ikagera na wakorire ki na kwaro kyo mwana ye bisero byo wakora ki byo komanyo bwansu boke bolibonde igonye mutagete bana mba igolera nyomba mo basara to wona ni rechiswita ati ochika chumbali yo mwana nkimoko molera akimoko motigera na nimesikia kwamba hapa Borabu kuna insecurity ukweli ama uongo munaibiwa ng'ombe mimi nashangaa jameni mwizi kuna siku niliambiwa watu walipewa list ya kuandika wezi wa ng'ombe among the 35 people walikuwa wanaandika wezi kila mtu karibu aliandika mtu mmoja sasa mimi Donya nauliza kama watu wanajua mwizi kwa nini askari wanashindwa kujua mwizi kwa nini chief anashindwa kujua mwizi chombe cheno chema nyakoibu botukodika tokoibara abana bangina ne chombe tokolenda mangana kiaya very wrong. Yesu Kristo milele na milele. Father Esbon kanisa yetu ya Kikatoliki ya Taraire se matanga familia Musovati Lilian Kwambuka amona abana batigaire mwana Asanyo
sese na nyanchama n'abantu b'Ekenyoro y'ensoko bali balukurwe county yetu ya Kisii marieta nengoro kwa Okongo Mugeni museneta bwe county ya Nyamira na nje onachira abene gocha korupole na mawombane aso mwana Bernard adere wapunda oyutwensi to ichanire ekabitwo yetu buno ralire wana chesenge njobo sani wanene otwabana togotoka asakoro kustoni ati no morayo itokoro kurailo Odinga lakini esenge njo ya madara manene esenge njo twanchete mwana Bernard natiga naicha ndupole aseigo musubati Lilian na bana bao twaretera engore nene sana ocha se familia ikarayo nsi abeire ntubuna binadamu ntubu ati machivu lakini kero kumutagara manene Nyasaye nakolemie naende nakobangere gukimutwe chinjira chingia father tebire ngomunga mukono amangana ya amarua ngo itale Kenyoro ngo korara abantu baito kumuranje abagambi baito aba chief abatureti tigatosibiye seitani oyo korugunga na aramarua pombe haramu abana baito baelire chiwiki cha taibere nona alenga ali mutindire ngumbu toko enyo mumuronyo amaruba ka akanyora kweto mutarayo abantu baminto kumuranje kuna fala taibere tigatutamerenya Nyasaye totiga mangana yo kunywa amarua abana baito nkoera bali naritora anyolege sakwa kujimambiende igototegerera mona sana egende kanisa gotote join ye club ye kanisa terie club yogo jikonywa amarua nende dongere nto goja kwira na Nairobi njuna na itira iga abantu balirire ngobo gimabwachire gorwesa bana ngakimata balirire abakare ko ntenga igoronje konyo tinda iwo lero bande ine gasi ya mente tu 500 na boigo bona ngamba ko nyara kuruga na no bokima bantu baraje por ko togera na ali Nairobi tiga to sabe mo president yoira ikiaro maite ko kwabuire na yole president kermo wako mupiro monte na beka no koboko yanyu wono mo president bwate William Samoei Ruto lakini tomo sabe ate mari gererie abantu abali insa aya arikoroka aslas abayo tabambana mamboga boda obogi mamboko nga atobekere obogi maboche nsake nali abana inchi baito baranyare gotoeso maeli bona abantu bachandike obogi mabwakoreki wakongire mwisho naungana na women rep kulani vikali sana wizi wa ng'ombe ambao umerudi katika special constituency yetu ya Borabu. Wakati tulikuwa na waziri wetu Matiang'i, tulikuwa tumesahau maneno ya wizi wa ng'ombe. Sasa tuko na Profesa Kindiki, yeye ni mwanasheria na ni senator, tulifanya naye kazi ile iliyopita. Vile huwa anatembea paka kule Samburu, anaenda kushughulikia maneno ya kuhakikisha kwamba kuna sheria na kwamba visa vya wizi vimepunguzwa. Tunamuomba pia angalie jamii ya Omogusi, akuje huku atuongezee maaskari ili wakulima wetu ambao wana ng'ombe wasihangaishwe, waweze kulala usingizi.